Kung hey, Fat Choi! Diba? A year of the wooden snake, no? So, we have here the predictions. Usapan na. Ang hindi ko. Adili side. Ay, makalaan! Hello, mga kalaan! Minutes in the life. Sa Duha ka Laagan. Okay, at sa next zodiac sign. Di, ari na ko sa kinsa ganahan mo posta diha. Ari ka sa year of the horse. Yeah, tingidig. Yeah, hindi. Sige, year of the Okay, horse. so pareha sa imuhang animal sign. Paspas, maabot ang swerte sa first half. Wala ka din The doon. year paspas yung swerte. Wala perfect. Paspas pag kayo siya mawala. Ini ka second half of the year. Nagalain sa wala niya, patagbawi niya. Kalain na ni Umi. Okay. So, mana siya, don't worry. Ang naka may lucky parts, no? Ang yung Yeah. lucky color is ash. Gray pa, dyan. Ash gray, over bukok lang. Ah, makatin na. Ari ka sa year of the sheep. Sa year of the sheep. Oy, importante ang karon na tuig nga mas palig-on mo relationship sa mga tao sa iyong palibot. Kaya nga no, ikaw magkinaunsa, of course, natay dili mautangan. Oh, Okay? yes. No? As the saying goes to, no, keep your friends close and your creditors closer. Wow. Okay. So, inukuan, swerte nga butang credit card. Ato-a. Of course. Oo. Ang mga butang na dapat likayan, anything na naka-on sale. Ito sa ito sa animal na kusog mo kat-kat. Ay, lagi na ka na. Kusog po na siya mo kuan. Baka na labig-labig. Baka na magkakita sa mga Ano, Peg? Okay. Sa year of the monkey, mukhavit of text ang imong long time crush, long Hala? time bigay na siya ha. Uy, mga long time ago. Yeah, ganahan daw siya makikita ni Boo. Ha? Yeah. Ang dam? Pagkita ninyo, nagka-love at first sight daw ha. Wow. Agad-agad. Second sight. In fairness. Okay. Dayon, after sa mga few talks, iya din kang gipangutan na, are you open-minded? Alam. Ganahan ko daw ka mo active sa iyong business. Monkey na business. Monkey business. No wonder. Sige, wonder. Pero natin yung lucky color or lucky Lucky number. color ha, ako sa i-check. Tanaw na to. Lucky number kay 5 and 6. Ay, 5-6. Ay, 5-6. Lucky color kanin. Ganahan kita ng color. Dark black. Ala. Kuyaw. Murag ka ng dark eye. Sabi na ituman na dito, no? Oh, ano. Pagod. Para siya, okay. Ngayon, the year of the monkey, karoon, it's the year of the rooster. Eh, rooster? Laan ko lagi na. Tukaok. Hala, pare mo nisa, okay. Pero sa mga year of the rooster, ay tuo sa mga tao nga nag-ingon nga walay forever. Naday, sir. Ikaw mo magpamatuod ani nga dili ka ni tinuod. Na ay forever. Forever single. Swerte. Forever single. Oy, ari na ta, year of the. Kani siya kay kusog, kini siya kanang gamit Aw, kini siya aw. sa imong panimalay mo. Tala? O bantay gina siya ninyo. Ah, Bitaw. Sa year of the dog, matino na imong balandoy na magkauyab this year. Uy. Hello, through online dating app na. wala. Di? Unsa pa ni siya? Canadian ko. Canadian? From Canada. Canadian. Sabi na from Canada. Okay. Canadian eh, Canadian. Aban mawala kini daw, kung dili ni mo matagaan ang kwarta. Wala. Kain man. Lagi pangayo. So, So instead na apam, ay, askam di ay ito, askam. hindi apang askam din ay Agoy, sana. askam. Ay, last but not the least, ano ito sa year of the pig? Okay. Lechon Macau. Yes. Uy, mauna ning na time nga tagaan imong importansya ang imong health. Okay, go. No? Health. Tumana na imong New Year's resolution. Bago ra ta nagkuad, no? Pag New Year's resolution, dili ko na but ka na ang pasabot na kay New Year's. Sa New Year's Day ra sa daw na tumanon. Whole year na ha. No. So, sugdan na imong diet karon, kay basin mo na ning last na Chinese New Year. Last na Chinese New Year. Oh, so, yes, be careful. So, muna ito mga prediction sa kanong year 2025, no?
Yes. But again, always Oh. remember na ang mga stars, Yes. kay guide mo na, Ah. kay na kay free will. Laro na nimo ko imong kuan no. Gamiton ng free Gamiton will. ng free will, free ko na siya. Oh. Ikaw ginagamitan kay free. Diba? Kasi ang common sense. Ana, Which is not that common. nowadays. Well, let's talk about the food here at Laagan. So that, yeah, we have here the lechon Macau, in fairness, tender. And then they have their Hainanese chicken. The ginger texture is sauce. really tender. Oh yes, in fairness. And then we have their pork siomai. Look how big that pork siomai is. Diba? Have, of course, vegetables. With tofu. With tofu. Yes. Yes. With a lot of mushroom. Savory. Of course, let's not forget, alam ko ano, shrimp. Squid. Squid. Salted egg. Squid. Yan talaga, diba? Lasang-lasa talaga yung salted egg. Ang mga biscuit, wala kong favorite. Fairness. Of My course. very favorite is the The fish. The fish. Fish be with you. And then, yes, the service is fast. Like, I think we waited only for a few minutes. And then, very accommodating and staff. Yeah. And I It was like so the welcome. place also because it's very clean and then very Chinese. So, that's it for today's video. And busog na ko. Diba? Just don't forget to like and subscribe. Our YouTube channel. Yes, Duha Laagan. Button. And see you next time. Bye-bye. Only here at Minutes in the life. sa Duha Laagan.